muraho byari byavuzwe ko biraza kuba icyago gikomeye, biraza kuba urugamba rudasanzwe mu burasirazuba bwa Kongo. Nakunerega M23 bari kuyamburira rimwe uduce turenze 3-4 ngo maze nayo igenda itumbika amatama yicari iceceke idafite ikigomba gukora ngirebe ko yakiziza twa duce. Urumva byari gukunda, uravuze ngo oya. Rero M23 yakoze bidasanzwe. Tariki 21 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026 haravugwa ndi makuru akomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ndakujyana mu byabere muri Masisi, agace kamwe muri Masisi Tombe. M23 muri Ufamandu yanganye na FARDC Wazalendo, maze birangira Wazalendo na FARDC guhagarara bwuma imbere ya M23 bibaye zero. M23 ikoresha imbaraga za gisirikari, ubukomando bwayo ndetse n'ubuhangaje bwayo, birangira Wazalendo ndetse na FARDC babuza yo bacira babura nayo bamira. Birangira babonye ko nta kindi bakora usibye kuyabangira ingata tikitaka pekepak, barirukanka agace bagasigira 23 abari yikagenzura. Nake gace ko muri Kivu amajyaruguru ho muri Masisi, ndaje nkakubwire ndani uko bizagenze navyo bimbazo operation yose ndayikubwira nyirizina. Hanyuma ariko si byo gusa, andi makuru aravugwa cyane, amakuru akomeye aravugwa cyane mu gice cyo muri Kalehe, ni muri Sud Kivu, muri Kivu amajyepfo. Aho muri Kalehe naho habereye imirwano itorose, nanone ni imirwano ikurikira imaze iminsi. Wazalendo na FARDC bashiye kuri M23 bikarangira bivuga ko M23 bayambuye uduce twinshi two muri Kalehe, harimo Ziralo, harimo ndetse n'utundi duce dutandukanye, harimo uduce twa Chambombo ndetse n'imidugudu itandukanye. Gusa kuri ubu tuvugana Remeka isigarutse moko ya M23 babyinikiama ndetse n'igisirimba bati Imana irakoze iduhaye kwigarura kano gace dukubise Wazalendo birukanse agace bakadusigiye. Yes, uko zagenze ndabikubwira, ariko se runo rugamba rwangakorwa rukomeye. Umutego watezwe M23 yawusimbutse ariko byari bigoranye nayo, ariko kandi nanone yeretse isomo Wazalendo ko nta kuntu wayugenza kugira ngo agarike nareza salambwe Nestopeba, ntago bashobora guhagarirwa cyangwa se ntago ushobora kugira icyo ukora ngo bareke kugira mbere. Unstoppable. Ibi nabyo tutabigarukaho. Hanyuma sibyo gusa ndakubwira, ahubwo ibi ngiye ubona ni ibiki. Ni itangazo rya M23 yasohowe na Lawrence Kanyuka wamaganye ibitero bikomeye cyane byagabwe na FARDC ndetse na Wazalendo FDNB mu buryo budasanzwe. Uribuka yakimambara ikomeje kurera muri Sud Kivu mu byerekezo bya Fizi. Uravuze ngo yego, ariko reshwa mu za drone zitandukanye. FARDC iri guhangana na M23 mu nguni nyinshi, cyane cyane barasa muri position abarwanyi ba M23 bari mu kwitegura gukoresha kugira batake FARDC mu bice bigana Makabola, Baraka, buryo nakomeza bageza mu bice bya Maniema ndetse na Tanganyika. Kuri ubu ngubu rero abarwanyi ba FARDC baguze ibitero biremereye cyane bakoresheje imbunda zidasanzwe ndetse na drone ibasira position za M23, ariko M23 namaganye yuko ngo ari abasivile bari kicirwa muri no bitero bya FARDC. Nabyo ndaje mbikubwire. Ibyo byonyine biri kuvugwa ku butaka bwa Republika ya Kongo. Ishwida, ahubwo wa muhuro wa Kisekedi Chilombo na General Neva Kinshasa harimo ibijyanye n'igisirikari, umutekano ukomeye, ni ihuriro rikomeye cyane ryigiwemo byinshi. Ndakubwira ibyatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ya Republika ya Kongo nyuma muhuro wa Kisekedi Chilombo na General Evariste Ndayishimiye bahuriye i Kinshasa, ariko ari kumwe na Perezida wa Togo nawe witabiriye, Perezida Afrika y'Epfo Ramaphosa nawe witabiriye, n'abandi batandukanye. Ibyari byitezwe cyangwa se ibyavuzweho zose turabigarukaho. Ngewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe turebera hamwe ibiri kuvugwa nta kimwe dusize inyuma. Ikaze nk'ibisanzwe. Maze nyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi tuhera muri Kivu amajyaruguru ho muri Masisi akomeje kuvugwa imirwano itorose hagati ya Wazalendo ndetse na M23 bahanganye ku rwego ruremereye mu midugudu itandukanye. Ikivu amajyaruguru impamvu mvanga imirwano ikoramo bidasanzwe
irimo ibice byinshi by'ingenzi cyane bishobora gufatwa na Wazalendo bikarangira M23 n'igihombo, kandi birimo n'inzira ishobora gufatwa na M23 ikarangiza FARDC na Wazalendo nabo bahuye n'igihombo. Inzira zigana muri Walikale ndetse n'inzira nyine birumvikana zigana kuri Masisi kandi rwa M23. Rero imirwano yabereye biravugwa gute? Ni imiterere y'umutekano ikigoranye cyane giteje impagarara mu gace ka Ufamandu ya mbere ho muri Masisi muri Kivu amajyaruguru. Imirwano hagati y'inyeshyamba za FC23 n'abarwanyi ba Wazalendo imaze igihe kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru yatumye abaturage benshi bava mu zabo muri ako gace barahunga baratibika bitewe n'ibisasu byinshi byakomeje kumvikana. Nyuma y'imirwano ikomeye ku ya 18 Kanama, imidugudu ya Chingete, Katunda na Miko ubungubu iragenzurwa na AFC23. Bisubiremo, ni ibice biri mu midugudu ya Chingete, Katunda na Miko biragenzurwa na AFC23. Bahanganye ni ntambara ikomeye cyane, Abazalendo basubijwe inyuma berekeza mu mijyi ya Mianda ndetse na Lulele. Agace bari barimo baradutakaza. Mama 23 iti ntawo ushobora guhagarikira umwami ngadatambuka ngaganze, uko byagenda kose abakozi be bagukubita rebinze kakakwirukansa, kandi abatwari b'ibwami iyo baje urahaguruka bakicara. Rero 23 ngo nimba yaraje FARDC na Wazalendo bagombaga guhita bakoma musoksi bakirukanka kuko agace kagomba kugenzurwa kinabo. Chingete ntago agace kari strategique cyane, oya ni agace gasanzwe, ariko Katunda kari karimo position ebyiri za Wazalendo, mu gihe Miko nayo yari inzira y'ingenzi cyane ya Wazalendo mu kwerekeza mu gice cy'urasirazuba bwa Masisi. Abazalendo bageze Mianda ndetse na Lulele barimo gutegura ngo uburyo bakongera kuza kwisubiza utu duce cyangwa se imidugudu. Gusa ngo birasa naho bigoranye cyane kuko FARDC na Wazalendo barangije kubona ko imbaraga M23 ikoresha ari nyinshi. Uku gutera kw'inyeshyamba byateje impungenge mu gace ka Walikale nanone gaturanye na Ufamandu. Ifatwa rya Chingete, Katunda na Miko ryegereza FC23 umujyi wa Beriko uri mu itsinda rya Rwanda. Uyu mujyi uherereye nko milimetero 10 gusa uvuye mu turere ubu tugenzurwa na M23. Bitewe nuko Katunda ari wavuga ngo irembo rigari cyangwa se inzira y'ingenzi cyane, bwari uburinzi bukomeye bwa Wazalendo mu kurinda uyu mujyi wa Beriko ngo abarwanyi b'M23 baturuka mu gice cya Masisi bataza gusatira. None kuri ubu ngubu rero Rwanda nayo ishobora kuba iri mu kangaratete nyuma y'uko FARDC na Wazalendo batakaje iriya nzira. M23 milimetero 10 gusa, nibwo milimetero 10 wumve metero 10,000, urumva ko ari ahantu hagufi cyane. M23 ubungubu isa ni kweregereza nk'ijye kuvanamo Wazalendo ndetse na FARDC, maze ibyo bice nyirizina babyigarurire birangire Wazalendo ibuze. Agace kari ingenzi gatumaga barinda icyerekezo igana Walikale nimba baba badakoresheje imbaraga zabo bavuga ko bafite ngo birukanse M23. Muri urwego rwa harimo akurangwa amakimbirane akomeje, imiryango myinshi yavuye mu midugudu yabo ijya gushaka ubuhungiro mu bice bifatwa nk'aho bifite umutekano. Bamwe mu bakuwe mu byabo barimo berekeza mu itsinda rya Rwanda mu gace ka Walikale, abandi barimo berekeza mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo bahungiye imirwano itoroshye, bavuga bati intambara tabona yongeye kwesuranwa cyangwa se impande zombi zongeye kwesurana ku buryo bukomeye. Nubwo bitavugwa cyane cyangwa se imirwano itavuzwe cyane, ariko nawe tekereza aho imirwano iba imidugudu 3 yose gafatwa n'inyeshyamba. Wibaze ngo imirwano yabereye mu midugudu ingana gute, abaturage bafite ubwoba bari mu byerekezo bingana gute. Unuvuga ngo itsinda rya Rwanda nubwo abaturage bari hungiye matuka muri Masisi, n'ubundi naryo isa nkaho ridatekanye cyane. Ni mu gihe nanone kandi inzira zituruka muri ibyo byerekezo zigana muri Kivu y'Amajyepfo nazo kurungu zarimo umutekano wuzuye, bitewe nuko nubwo imirwano ikorera muri iki gice cya ruguru epfo nanone muri Kale imirwano iri kuvuza ubuwa, bisa naho nabo bari gusunikira ku cyerekezo cya Hombo no kwambutsa Hembe Bitare. Ibi rero bikaba byerekeza neza cyane cyane muri iyi ntambara yagutse iteje icyugazi abasivili ariko n'Abazalendo na FARDC batorohewe. Reka ibyo ngibyo tubijyemo muri buno buryo kugira tubyumve neza. Imirwano ikomereje muri Kalehe ni imirwano iteye cyangwa se wavuga ko ari imirwano nyabaki. Imirwano ibera muri Kalehe, teritwari ya Kalehe, teritwari wavuga ngo ngari muri Kivu y'Amajyepfo, ugana muri Bukavu muri teritwari ya Kabare. Aho imirwano nyirizina yakomeje kumvikana ku buryo bukomeye. Remeka ubungubu yabohowe n'intare za Salambwe kuva ku wa 4 tariki 20 Kanama 2026 nyuma y'imirwano yahuje Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC.
agace ka Remeka ntabwo ari agace kari wavuga ngo kanini cyane, ariko na agace gafite igisobanuro gikomeye ku muntu ushaka kuva. Reka nkubwe nk'inzira. Reba inzira ituruka muri Kabuzi Biega uturutse muri Nyabantu, hanyuma urebe nanone inzira ituruka mu gace ka Hembe Hombo kaza muri Hembe Bitare ugakubita ushaka gufata Kanyapinga, ndetse n'inzira ituruka mugo nyine muri Kanyapinga yo muri na Minova umanukuza muri Kalehe. Ubwo ushaka kwinjira mu gace ka Ntumbi. Remeka iri mu ipfundo ry'uburasirazuba bw'amajyepfo by'aka gace. Wavuga yuko aka gace kuvuga afite biguha ubushobozi bwo kwegera inzira igenzura cyangwa se bw'ubugenzuzi bugenzura ziriya nzira zose zihuriza hamwe abaturutse muri bya byerekezo byose maze kuvuga haruguru, kandi kuza kubyibasira ibyo bice bivuze ngo ni ugucisha bugufi ababirimo. Ni bande? Ni FARDC na Wazalendo bari mu gice cy'uburengerazuba uvanyemo inzira ya ruguru gusa Kanyapinga. Rero nimba M23 ifashe Remeka, birongera gutanga igisobanuro gikomeye cyane ko Wazalendo na FARDC ubugenzuzi bwuzuye bwa Kalehe batangiye kububura kamwe ku kandi bibuke bikurikije utundi duce turimo na Lumbisi na Ziraro. Utwo ni utundi duce twigaruriwe na M23 bongeye kutwambura FARDC na Wazalendo. Niki abakongomani bari biringiye Wazalendo na FARDC barimo kubutekereza bati none FARDC na Wazalendo bari batwijeje umutekano ku buryo bweruye, ntago bashoboye, ntibashoboye guhagarara mu duce bigaruriye byibura wenda n'ukwezi ngo gushire habe by'umweru bibiri. Baraza bameze nk'abagenzi bageramo bongera bavanwamo nka kwa kurya igisheke ukanje kandi ugaciba ibisigazwa. M23 niyo yonyine ishobora guhagarara mu gace kamaramo igihe kinini. Itsinda rya Wazalendo ariko mu duce rihagazemo muri Kalehe ndavuga yuko naryo ngo ryitegura cyane cyane kongera gukora igitero gikomeye cyane akora cyitwa reprise gusubiza inyuma Wazalendo wa M23, hanyuma utwo duce turimo M23 bakongera kuturekipera bakatugenzura mu buryo bweruye kugira ngo batange umutekano ku buryo budasanzwe. Bivuze ngo buri ruhande rwose ntabwo yemera insinzwe ruri hari. Ari M23 ntiyemera ko itsinzwe, ari Wazalendo na FARDC ntibemera ko batsinzwe. Niyo mpamvu urugamba uyu munsi ruraba hasi hejuru, umwe arwana atya ndarwana atya, ntago bigera bemera ko hari insinzwe yabonetse kuri buri ruhande. Hanyuma M23 yo ikwamagana ibitero za panuwe na FARDC kuko ni ibitero bikomeye cyane zabaye none tariki 21 kwezi kwa 8. Uti byagiye nze gute rero? Laurence Kanyuka natubwire. Ingabo ziriho z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Wazalendo, abacanco b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu z'u Burundi FDNB zikomeje ibikorwa byazo byo kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Ati mu gace ka Lutunkuru ku ruhande rwa Nzibira bamwe mu ngabo z'inyisamba bisha abaturage benshi barimo abagore n'abana mbere yo kugerageza kwerekana abishwe nk'abarwanyi cyangwa abagize umutwe wa FC 23. Byibuke ko tariki 20 z'ukwezi kwa 8 hari amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yashyizwe hanze n'Abazalendo agaragaza abasirikari ba M23 bishe rubi bambaye imyenda gisirikari ndetse bagaragaza n'ibikoresho byabo. M23 ivuga yuko nubwo ayo mashusho yagaragajwe none yayahakanye, ariko ngo hishwe abagore n'abana benshi muri iki cyerekezo kandi bikozwe n'inyeshyamba zifasha Kongo aribo barwanyi ba Wazalendo, kandi nanone bikaba bigaragaza neza cyane ko abarwanyi ba Wazalendo ngo barwana buhumyi bakica inzirakarengane z'abasivile ari navyo M23 yamaganye muri kano gace ka Luntukulu. Gusa Luntukulu numve M23 iri kwamaganira icyo gitero kala gace ka strategique ka M23 muri Nzibira rikama kwibutse va Bukavu umanuke mu gace ka Musambia cyangwa se wenda agace uzi karimo ni Walungu mu nyirizina, ariko hari utundi duce duturanye twaho ngaho uturutse mu gice cya Bukavu ufata igice cyepfo udaca mu gice cy'uburengerazuba bwana nyine mu byerekezo za Kamanyola, aho ukasa nk'umanuka werekeza epfo utugera muri Walungu yivamo ugera mu duce twa Budodo, ugafata uduce twa Budodo kaza mu gice cy'uruguru gato mu gice cy'amajyaruguru ariko urengerazuba bwa Tubimbi ugahita werekeza mu gice cya Nzibira ifite ibice bibiri. Nzibira ari igice kimwe kigenzurwa full na M23 kimwe n'ikibuga cy'indege cya Nzibira n'ikibuga cy'indege ariko kiraho ngaho kigoza kajugujugu, akaba n'igice cya Nzibira kigerana hepfo muri Yesayiza mu gice cya Shabunda harimo Wazalendo na FARDC. Hanyuma ari aka gace ka Luntukulu na gace kari haragana hagati ya Wangoye ndetse n'agace ka Nzibira, wavuga ko ari nk'agace gafatanije Wangoye na Nzibira. Luntukulu niyo mpamvu barizwa iruhande rwa Nzibira.
rero niho FARDC na Wazalendo bagavye ibitero bavuga ko barimo guhashya M23 ariko M23 gavuga yuko hiciwe abasivile abagore n'abana nubwo ari n'abasirikare bayo ngo bahaguye. Bati ku ruhande rwa Minembwe ibisasu birakomeje gutya, abaturage b'abasivile bakomeje guhura n'ibitero bikomeye byakozwe cyane cyane hakoreshejwe indege za kamikaze za KT6 bigahitana ubuzima bw'abantu ndetse bikangiza ibikorwa remezo z'abaturage cyane. Muri Minembwe hari position eshatu wavuga ngo zikomeje kwibasirwa cyane kurusha ahandi. Miko haravugwa cyane ko ari kwibasirwa cyane ku rwego rukomeye, ariko n'agace ka Rugezi kakaba ari agace gakomeye cyane. Ubundi mu 23 nayo utwo duce nubwo itigeze bibatangalija yajyanye mu basirikali isingamo position, ariko tune ubwawe tuzumva nimba urinze isantre ugomba no kurinda inkengero zayo, si ibintu bizumvikana. Uravuze ngo yego rero centre ya Minembwe igenzurwa na 23 no doubt nta kubiganiraho. Hanyuma ibice bikikije rero Minembwe birimo Rwisankuku, birimo Kwezelo, birimo n'utundi duce nabyo igenzurwa na 23, ariko epfo ngerekezo bigana muri Fizi navyo birimo abagenzuzi ba M23, ariko mwine muri Rugezi hafi ya Rukenia ndetse na Zamiko hagenzurwa na 23 kugira ngo bakumire ku mwanzi yaza kwiyetinira muri ibyo byerekezo. Rero kuri izo position niyo bavuga ko ibitero bituruka kuri FARDC byifashishije indege za pilote drone arizo birimo gukoreshwa cyane. Izo drone arizo bikoreshwa cyane hibasirwa uburyo bukomeye cyane abarwanyi, hibashishwa uburyo bukomeye cyane indege z'indwanyi zigaba ibitero bikomeye cyane kuri ibyo byerekezo bikarangira abahondahonze cyangwa se ibisasu biguye kuri position kumvikana bakica abasirikare nk'uko bigaragara, ariko M23 ikavuga ko ari ibice bituwe n'abaturage bikicwa hakitwa amasivile benshi. Buretse gato M23 yagaragaje amafoto ntabwo nayatangaje anga, ariko mu gihe kurukuta rwa Lance Kanyuka murayabona abagore n'abana bishwe na Wazalendo. Akibazwa Wazalendo ko isitangaza ngo agace turakagenzura, amafoto M23 yafotoriye he? Rero se Wazalendo nivuga ngo igenzura Runtukuru yagenzura ariko itagaragaza ko yagenzura, aracyakomeje kwamo urujijo muri Runtukuru. Ariko no muri Minembwe akavuga ko ibitero nk'ibyo ngibyo biri kuba bikica abantu benshi ho nubwo nta kigaragaza inzu zatwitswe cyangwa se ntagaragazwe abakomeretse, ariko M23 zigaragaza neza ko hari abari guhohoterwa n'ibikorwa remezo bimwe na bimwe bikangizwa. Ati ibikorwa by'urugomo bikorerwa abaturage b'abasivile bikomeje mu gihe umuryango mpuzamahanga utavuga rumwe n'ibi ngibi, nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko buhabwa inkunga ya politiki, diplomasi n'imari na bimwe muri izo leta zimwe na zimwe, ndetse bugaterwa inkunga n'amasosiyete ya gisirikare yigenga. Ni Lance Kanyuka wemeje yuko M23 izakomeza gukoresha byose kugira ngo irinde ubuzima bwa civil bukomeje guhungabanywa na bino bitero bituruka kuri FARDC, ugaragaza neza cyane ko uko bucya bukira FARDC agomba kwifatira mbariko kugira nayo bayihagarike kuri izo bikorwa zabo bibi. Hanyuma tujye i Kinshasa habereye umuhuru ukomeye cyane ya president batandukanye, by'umwihariko bavuzwe cyane ni Tshisekedi Tshilombo na General Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva wageze i Kinshasa aho yitabiriye ubutumire bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Ku rukuta rwa Vice Ministre w'intebe akaba Ministre w'ingabo za Congo yitwa Guy Kabombo Mudiamvita bagize bati imyaka 10 batoza abantu bashobora kongera gutekereza ku kwirwanaho, imyaka 10 dutegura abagore n'abagabo basabwe kwitega ibibazo, gutanga amakuru kwifatwa ry'ibyemezo no gusubiza ibibazo bishya by'umutekano. Ishuri Rikuru ry'Amasomo Makuru mu ngamba n'ubwuganizi cyangwa se ubwirinzi TSD ryijije kuri uyu wa 20 cyangwa se 20 Kanama mwaka 2026, imyaka 10 rimaze ribereye inkingi abaturage. Ni ku muhango wasoje umwaka amashuri 2025-2026 no gufungura 2026-2027. Muhango ujyanye n'iki gikorwa yowe n'umukuru w'igihugu akaba n'umuyobozi mukuru wa FARDC Felix Tshisekedi Tshilombo imbere ya mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, president w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hamwe n'abantu benshi mu rwego rwo hejuru mu bya politike, mu gisirikari ndetse mu gipolisi no muri badiplomate. Abangaba barimo intumwa zorejwe n'ibihugu bitandukanye birimo Togo, birimo Afrika y'Epfo, baje nk'izina rya ba president babo. TSD yashinzwe mu mwaka wa 2016 yigaragaza buhoro buhoro mu rwego rw'ibanze rw'amahugurwa nzingamba muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Mu myaka irenga 10 ishize ikigo kivuga ko cyahuguye abagenzuzi barenga 1392 muri gahunda zitandukanye. Mu ijambo rye ry'ikaze umuyobozi mukuru wa CSD Major General Agise Mamba yakurikiranye intambwe z'ingenzi muri iki kinyejana hagati y'ibyagezweho, yagaragaza n'imbogamizi n'ibiteganijwe kuzagerwaho. Inzira igaragaza nk'uko bivuga, igaragaza ubushake bwo kugira abantu bashoboye gusobanukirwa impinduka n'umutekano ndetse na politike. Muri uyu muhango kandi hari abafatanyabikorwa n'abahagarariye ibigo bya gisirikare n'iby'amashuri makuru mu karere. Umuyobozi mukuru w'ikigo cya Tunisia kuri munsi yari ahari, yongeye gukomeza ko yiyemeje gushyigikira CSD mu gusohoza inshingano zayo. Mu izina ry'umutwe mukuru w'ingabo za FARDC, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi Lieutenant General Charles Ndulu Jacques yongeye gushishikariza ingabo zo gushyigikira ibikorwa za college. Yasabye kandi abanyeshuri bashya kurangiza muri iyi kaminuza iki kigo kizaba kiza mu nshingano zabo z'ejo hazaza. Ubutumwa kandi bwatanzwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo z'igihugu Bwana Guy Kabombo Modiamvita, yagaragaje neza ko ari ingenzi. Mu ijambo ry'umuyobozi w'Ingabo z'igihugu yashimiye umukuru w'igihugu ku bwitange bwe mu kurinda ubutaka busugire bw'igihugu no kuvugurura ibikoresho by'ingabo. Atekereza ko mu myaka 10 CSD yashimangiye urwego rw'ingamba z'inshingano zayo gutoza abasirikare bashobora kurengera igihugu mu gihe hakenewe ibikorwa bya gisirikare. Abanyeshuri barangije yabibukije ko impamyabumenyi bahawe atari yo ntego ubwayo, ahubwo ifungura icyiciro gishya cy'inshingano, ubushishozi, ubutwari no gukomera ku mahame ambwirizamuco, ari nabyo by'ingenzi cyane nyine bikomeje kugaragara kuri iri shuri, ari nabyo bikomeje gushingirwaho nyine kugira ngo ishuri rikomeze kuba iry'ingenzi muri kano karere. Gusa Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo ngo bafashe umwanya muto kuganira. Izo baganiye ntibizavuzwe, ariko icy'ingenzi kizwi nuko basanzwe bafatanije mu bijyanye n'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bahanganye n'umutwe wa 23 ingabo z'u Burundi FDNB na FARDC, bose bakaba bahuriye ku ntego imwe, ariyo gusoza ibikorwa cyose kurangiza ibikorwa za M23 no kongera kwisubiza icyo byose M23 kuri ubu ngubu igenzura. Gusa kugeza magingo yangaya FARDC ndetse na FDNB ntibari babasha kwigarurira inguni zose batekereza ko M23 yafashe, nubwo bavuga ko ari byo bimirije imbere bashaka kugeraho. Biracyashoboka cyangwa se ntibishoboka, nawe ubwo hari izo ubona ukitegereza ukareba. Irimo gukoreshwa gutaka Shahede 136 cyangwa se Gerane kabiri ni drone zimeze gute? Izi Shahede niyo neza cyane ko ari drone zitwa ko ari ndimbuzi cyangwa se nziyahuzi, zikomoka mu gihugu cya Iran n'Abarusiya, zarwanye mu ntambara nyinshi zitandukanye. Ababikoze bwa mbere bitwa Shahede Aviation Industries, nibo ba designer bayo. Hanyuma abagiye bakora akuma ku kandi ni Shahede Aviation Industries bafatanyije n'igihugu cy'Uburusiya. Wari uzi ko imwe gusa iyi kiri nshyashya igurwa ibihumbi 193 by'amadolari, ibihumbi 193 by'amadolari hanze nyine y'ibyo bihugu tuvuze haruguru. Ubwo bivuze ngo ni hafi miliyoni 230 z'amanyarwanda, miliyoni hafi 230 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Shahede imwe irimo gukoreshwa gutaka cyangwa se mu kirere cyo muri karere ka Kongo. Ipimiro 200 kandi ipimo rebure bwa metero 3.3, iyipakiye ariko ni ipimo birabiro. Ikindi ishobora kwikorera umutwe ugera ku biro 50. Icyo wamenya kuri izi Shahede nuko nanone kandi zifitiye uburyo bugezweho cyane bwo kwirukanka ku buryo yagera ku ntera ndende. Ikindi izi Shahede zikaba nanone ishobora gutanga igisubizo gihambaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko zikubita intego zikomeye zikarimbuka. Kwirasa rero no guhombya ba nyirayo miliyoni zingana gutyo, kuzihombya umusirikare cyangwa zihombya urwego itsinda rimwe riri kurwana, ntagara akantu gato y'ubu bahombeje. Uziko ari ibifaro byinshi bitagigura ayo mafaranga. Yego, ibifaro byinshi bya Brende ntabwo bigura amafaranga gana gutyo. Guhombya rero igisirikare drone nk'iyi ngiyi bahombeje bya nyabyo, kandi itageze no ku ntego yari yoherejweho. Irimbukiye cyangwa se kubise ahantu bayohereza gakubita ikarimbura ibyo bayoherejeho sava, ariko kuyirimbura nta kintu iratanga cyangwa se nta gisubizo ntacyo irageraho. N'igihombo gikomeye cyane wavuga ngo kibabaje ku ruhande ruba rwarashweho.
ama tuve kuri iyi drone Shahed yarashwe na FARDC bavuga ko ari M23 batazira RDF ndetse bari no kuvuga ko yavuye mu gihugu cy'u Rwanda nubwo nta bihamya bari kubigaragazaho. Tuze kuri M23 bivuga ko yarasiwe mu gice cya Lunkutulu habereye imirwano itoroshye aho mu 23 yibasira bikomeye cyane ngo bamwe mu basirikari bakasiga ubuzima ba M23. Niyo makuru ari kuvuga uti byagenze gute. Lunkutulu mu itsinda rya Mulamba agace ka Walungu habereye imirwano hagati Wazalendo mu gace ka Walungu Shabunda Kabare na axe ya Mwenga. Hari abasirikari bayobowe na General Major Maheshe Kahasha Fokamaik bakunda no kwitana none Simba wa Hutu. Wazalendo nibo bagavye igitero ku ihuriro rya M23 yari muri iyo misozi kandi yeshyamba za FC 23 zikomeje ngo kongera abasikari bawo nk'ako karere. Gusa amakuru avuga yuko ngo bateze ambushe M23 ubwo yahungaga urugamba rwaberaga nyine aho muri Shabunda, maze abasikari ba M23 bagwa mu gico cy'umwanzi wabateze yambushe hagwamo batatu, umwe ufite ipeti rikuru na babiri bamurindira umutekano nkuko Abazalendo bakomeza kubivuga kuri réseaux sociaux bishima hejuru ya M23 bagaragaza yuko bayikubite harebe inzega ndetse bamwe mu basikari babo babivuganye. Ibi kuri FARDC na Wazalendo nta wakita ko ari ibintu wavuga ngo bisa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko n'ubusanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba iba ari gutakaza ubuzima kwa bamwe ndetse no gutsinda kw'abandi. Ivyo na musikari ujya ku rugamba atiteguye gupfa. Niyo mpamvu nta gikwa kiba cyacitse mu ngabo zatakaje umusirikari bakomeza kurwana kabone n'ubwo bene babo bagwa ku rugamba. Ikigaragaza neza ko Wazalendo ibyo bavuga bashobora bikoze ni amashusho bashyize hanze. Amashusho ya mbere agaragaza umwe mu basikari ba Wazalendo afashe intwaro ebyiri zitandukanye bavuga ko bamboye M23 muri ako gace, ndetse andi mashusho ku ruhande rw'iburyo nubwo atagaragara kubwo impamvu zo kwirinda ko byatera ikibazo, agaragaza ngo umwe mu basikari ba M23 bamugaritse hasi bamurashe bagaragaza yuko yishwe yambaye ko imyenda ya M23 harimo na antibal. Gusa bakavuga ko hapfuye batatu bakagaragaza umusirikari umwe muri abo batatu. Gusa iki gico bavuga ko bateze M23 bayiteze ngo nyuma yuko hari yamaze kwa kavuyo gakomeye kuryo M23 itari kumenya uko ibintu bimeze, itari kumenya aho yategewe mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se ngo imenye uburyo yaza kuvyivanamo. Byaje kurangira rero ngo abasikari basize ubuzima. Amwe makuru yandi bavuga Abazalendo baravuga yuko aka gace ka Lunkutulu bahise bakigarurira bakakirukanamo M23, gusa ntabwo biremezwa neza kugeza ubu. Ntabwo M23 iremeza niba FARDC Wazalendo ko kubigarura aka gace ka Lunkutulu cyangwa se niba bakirwaniramo. Gusa ariko duke M23 yemeze n'iki ngiki yo yekemeje koko iyo mirwano yabereye muri ako gace kandi imirwano mibi harimo na za drone. Ni itangazo yashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka usanga avugira M23, yagize ati: turasaba abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gutanga ubuhamya ku bwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivile bwakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje ibitero byazo ku ruhande rwa Minembwe zikoresheje ibisasu bya mortier za milimetero 82, indege za kamikaze zagira abapilote na KT-6. Akomeza agira ati: zongeye kandi kuri uyu wa kane itariki 20 Kanama 2026 wera saa 1:30 mu gitondo izo ngabo zagavye ibitero icyarimwe ku duce dutuwe cyane twa Runtukuru ntari Lunkuturu ni Runtukuru ndetse na Ruhago mu gace ka Walungu. Ibikorwa byahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu byinshi byangiritse bigira ingaruka ku baturage b'abasivile n'imitungo yabo. Mu gihe FARDC na Wazalendo bavuga ko bishe abasikari ba M23 muri ako gace ka Runtukuru, M23 ivuga yuko muri ako gace hatakajwe ubuzima bw'abasivile benshi nubwo itigeze itangaza imibare y'abasivile barashwe abakomeretse n'abapfuye, ariko ivuga yuko ibisasu bya FARDC byibasiriye ibice bituwe n'abasivile maze ibyo ngibyo bigatera urupfu n'umubabaro ku basivile batuye muri Runtukuru. Bati ibi ngibi imiryango mpuzamahanga ikwiriye kubimenya kandi n'abaturage ba Kongo bose bakwiriye kuba abahamya b'ubu bwicanyi bukomeje gukorwa na FARDC ku bice by'abaturage ahantu nyine hadakwiriye gushorwa intambara, kugira ngo bamagane ibikorwa bitanyuze mu mucyo bya FARDC ku baturage b'inzirakarengane. Muri Rugezi, Nyaruhinga, Mukoko naho harashwe M23 yamagana ibyo bitero byarashwe nk'ibyo bice bavuga yuko ari ibitero bitakwiriye
Lawrence Kanyuka aragira ati kuri wa kane tariki 20/26 guhera saa 12:45 za mu gitondo ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Wazalendo, abanshansho b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zongereye ibisasu byazo ku midugudu ituwe cyane cyane ya Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko mu gace ka Minembwe, zikoresha imbunda nini za mortier cyangwa se imbunda nini za 82 indege za pilote za Kaze na KT6 wait ahantu havuzwe urahumvishe ntago humvishe. Nyaruhinga, Rugezi na Mukoko. Fata Minembwe mwereka ahantu bagabye ibitero. Nimba uzi neza Minembwe ahantu herereye mu gice cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'aka gace kagiye kari kuvugwa. Minembwe na gace kari hagati y'imisozi ya Mwenga, Bijombo nayo ari kibarwe muri Minembwe, Wisankuku ndetse n'igice gito cya Pwezelo. Hanyuma agace kari karashwe ni Nyaruhinga wavuga ko ari nk'agasozi cyangwa se itaba nanone iri hepfo gatoya y'ibice bigana muri Minembwe, ndamuvuga Minembwe centre. Hanyuma hakaba nanone n'agace ka Rugezi. Rugezi igizwe nk'igice gituwe n'abaturage agagirwa nanone n'ishyamba. Turuka mu Zambia umanuke mu gice cya Lukenia, imidugudu ihegereye niyo mu Rugezi ariko n'iryo shyamba hitwa ahenshi hitwa muri Rugezi. Aha rero niho FARDC bamaze imisatundi ibikoresho biza baturuka muri Makabora bazamuka bakabatangiye bitero mu bice byegereye Minembwe ari 23. Uribuka intero ya FARDC baravuze ngo ibice byose byafashwe muri 23 tugomba kuzagaruka ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa ibyo ntabwo rugamiro bivuze bivuga kenshi rimwe n'imwe bakanakubitwa baravuze mvugo ngo nagace kazasubira mu 23 nagace kazakomeza kuba mu 23 bikarangira iberetse igihanduri.